وەکیاری بەبەریا ساخلەمیە دووک دیارکردی ڕەوشە ساخلەمیە لە پارێزگاها دووک وەکو پێدوی نەبوویە کووان لێبەر بۆ ئەشبۆی ژێرخانە ساخلەمیە لە دووکێ پێنج نەخۆشخانەیەن دی دروست بکەن لێ قەیران و شەر و ئاوارە بوونە ڕێگر باوایەکی کو لێ بەریا قەیرانێ ژمارە تەختên نەخۆشخانان ئەشبووی هەر 10,000 کەسان 12.6 بوویە لێتنەهادا زێدەباری زێدەبوونە ژمارە خەلکی و ئاواران لە دووک بوویە 6.8 vêkêjî çendîn kes eşbernebûna textên pêdivî ji nivandina nexweşxanê bêber kirine. Civata parêzgehê jî dibêjîtin me hemî pêkol kirine ji pêxemet tendurustiya welatiyan. Jimara bingehên saxlemî yê pinojdar bû her 10,000 kesa berî nûke 0.4 bûye. Tiviya nûke gelek zêdetir lê hatba. Bes bûçî kêmtir lê hatiye ji ber ekî zêdebûna jimarê tenasib nîne ya guncayînîne gel derçûna wan nûjdara evê dilzankuya derçin yan evêş layê Wezareta Tenduristî bû parêzgeha Duhokê têne damezrandin. Ve evet bîte sebebê hindê ku biherattir cara nûjdar berevkêmiyê çin ve jimara xelkî bere zêdeyiyê çîtin ve ekît ew bingehe li welê ku kêma sektin. انجمن پارێزگەها دووکێ کومە هەماهەنگیەکە باش گەل ساخلەمیە دووکێ هەیە و ئەم بەردەوام دیفچوونە هەمی گلە و گازندات کەین و ئەم فشارێ تێخینە سەروان جیهەتێن دەست هەڵاتدار پتر و بشێن وان کێماسیێتوان دابیم کەنەوە و ئەم بەردەوام من هەوڵێت بەردەوام ئەم دەن و هم عندهم برلمانية مايت عراقي وهم عندهم برلمانية مايت كردستاني أو جي بهنا سر خطو بتر دا كوكيل سر دا بين كنوا بيداويستين سخلمية بكنوا. پارلمانتارێک jî li civata nûnerên Iraqê dibêjîtin 8 sediya pişka dermanên parêzgeha Mosulê mecbûy Wezareta Saxlemiya Herêmê hinartîne. Destpêka ya pêla penabera û ya awara em şiyayên 8 sedê شخصا نینەوە ئەم ژێ ببرین وەک دەرمان وەک پێداوەستیە تەندروستی و ئەم فرەکەین بۆ هەرێمە کوردستانی بناوی ئەواران و هەروساژی 20 سەدێ پشکە سەلاحدین و پشکە ئەمبار وەزارەتە هەرێمیژی بدەوری خۆ vê rêja mezin dabeşt ket ser wan erda ebêt ku vehewandina ewara li wêrî hatiye kirin. Ew xerciyên eşbûyî kertê saxlemiya giştiya dohok et hatine mezextin di sala 2013 da 327 milyar û 861 milyon dînar bûn. Lê et sala 2016 da bûne 255 milyar û 894 milyon dînar. Ev jî dê demekê de ku berdewam saxlemiya dohok. Gazindeya wê bargiraniya li ser milê wan dike û xelek jî berdewam gazindeyan hem ji kertê hikûmî û hem jî ji kertê taybetiyê Saxlemiyê dike. Abdusamat Rêkanî, NRT, Duhok.